Ya. Kunaon? 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 Sok ngomong. Kunaon? Sih, dicokot tuh si Idun. Dicokot di mana? Di situ. Itu, ayo. Be. Siga sora si Satun ya kan? Aya naon deui sia teh bedul? Iya, Bi. Aya cek di rumah kita, Bi. Tangkil. Bukan mana yang balik di mana ya? Aduh, beda tim mananya. Tapi menang mau di jalan. Ek beli sakumaha sia? Tuh lo, Pak. Udah, tapi itu adalah Mana sia duitna? aduh, belum pisan, Bi. Tadi mau sanes beli mesin, tapi balik nganyuk. Geus ngayog deui wae. Rek ngajual marang saha deui? Mau abi, macam abi. Cek abi asli, macam abi. Mungkin bayar isuk soleh ya. Ya, belum, Bi. Bedul sia. Siap untuk dicinta ulang pun tiba. Aduh, terus. Hah? Yuk. Ya, itu kok seberapa? Asik, cikin aja diseruntuh ya. Anjing, itu nggak sih ya? Goblok sih. Kita apa ya, Sa? Ya Allah, ayo kita. Oh. Ada mah cik abi teh ada dicokot tambah hiji. Baik, tuman sih itu mah. Anjing.